Mai ka guai na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel back on rei la mai thon riu da rei asai August tarik chui na secure kum singnai na chui na padai the Gaanphiu Tamenglong local newspaper king in sam the call Tamenglong August tarik chui na ta chat District Hospital Tamenglong Kang Ministry of Health and Family Welfare Government of India Rui Kayakal Award Khani Eco-Friendly District Hospital kum singnai na chui na padai ti kan thei mi tong award dai Swachh Bharat Mission bangkhau in think mai khani rapwat nang bat in bu makhang tan gai me azu tan ba mekhang ti kan tuange District Hospital Tamenglong Rui mi tong award in phangwang kan mekhau bansai azu Rui Deputy Commissioner Tamenglong Chief Medical Officer Medical Superintendent Doctors Nurses kani medical staff ko ita thonku mai inda gwanggai kane Tamenglong District High Backward District thei tuna gagan azu khau sagwang ba mai lung khau mi ku mai sakau mai phungwang kan mai rui mansai azu khau nei la mai ti lawbam thei Mi tong Kayakal Award in Phang Mai Rui District Hospital Khanghai cash incentives lag riksaru kani citation hai ti puni thei tuna lumnu mai cham rui ti thai kane Kinshasa August tarik chui na tachat Democratic Republic of the Congo DRC Health Minister Roger Komba Thilaina monkeypox khawri mansai phaichuruk ru thaitang thei tuna ti thai kan thei Health Minister de Congo tong mansai goeta mi tung rapian khawri duangam kang pu kap kaithu tuna ti thai kan thei Asaingan milung khau Democratic Republic of the Congo khau mansai ching ru na chanai phat chat na khat hai monkeypox rapian nang bam nu thei tuna sakane United Nations High Commissioner for Refugee Josie statement dipat kan methilaina mi tung rapian hai nang pat inbu nu metong nai bam thei tuna sakane World Health Organization re Monday nung tai Global Strategic Preparedness and Response Plan for Monkeypox to my lawn suna impox Simon Saikhoru Mansai Khaunang pat inbuma khangtan senthau kan thei World Health Organization Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus Selaina Democratic Republic of the Congo khanimi tong country le lung anaba mai koi khawre control sungam puni de tuna lumgai mai sa indau kan ne Tamenglong August tarik chui na ta chat Hypo jado nang tong rik secure na kathum tang my dad anniversary khau katong statue August tarik chui na secure kum singnai na chui na padai khau dedicate sukhang marble plaque khau kalam hilau mai melun thai mak mai rui August tarik chui na tacha tingzin rui diang bak lau kan thei Mitong statue tai Minister Awangbo Niumai Government of Manipur rui asailo thon khwang ru na khat minute pungu kai megan khau lanpat khang kasiam chadi bam khau melun thai mak mai rui good na plaque tai tam de gri hiu bak lau kan tongi tu na lumnu mai cham rui sakane Mitong marble plaque khau dingang long gang mai IAS retired Chairman Hill Areas Committee khane chang him long pan mai MLA Tamenglong 53 AC tuang zanni hi kaza lo kan tonge New Delhi August tarik chui na tachat United States trong presidential election gongi mai ma khau Republican presidential candidate former US President Donald Trump Democratic Party presidential candidate khani Vice President Kamala Harris da debate sukhang nu lau kan thei Donald Trump social media platform khau sa indau kan me thelaina Left Democrats candidate Kamala Harris le debate supni thei kumna ABC News khau live broadcast supni thei tuna sakane Donald Trump rui ABC News da fake news to nani sagani debate ta September tarik ru Philadelphia Pennsylvania khautat kaipni President Joe Biden le Donald Trump CNN khau debate sukan me rules le in samna tat kaidat pni to na cham de ri sakane mi khautai live audience nani tong ram me kumna lat samung mai candidate tong microphone mute to lau pni to na sakane debate gan khautai lat sani mai candidate ri ding thau pni kumna candidate ri not sami thai cheat sheet singwong nu mage Inbu na question hai advance suna singwong nu ni tong ram mei tuna sakane Kamala Harris star US President khang kada lo tong nai thai US tong history kau into my President phungrai liang mai pni Guwahati August tarik chui na tachat Assam tong opposition party nun rui chief minister Himanta Biswa Sarma ru ka Wednesday nung tai first information report file sukan thei Himanta Biswa Sarma ru ka FIR sulaukan mai tai rachap khani jat ka khau latlu tipat khang lat sai tu me sang ri chief minister Himanta Biswa Sarma rui Assam ka communal tension tipat khang suwi tuna United Opposition Forum Assam General Secretary Lurin Jyoti Gogoi rui FIR tai Dispur Police Station khau file sulaukan chonge FIR sulau khang gwangkan megan khau tai Gogoi tai forum chong leaders nun ka zaw na gwangkan ni tuna cham dai ri ti thai kane thai lau nu we UOFA high political parties root na the chat ri karyuna Kasia mai phuam me kumna UOFA ri Indian National Developmental Inclusive Alliance INDIA le tuna ni alliance suba me Ding khauting kumru na padai na mai pui ta gang rape sukan mai khau Himanta Biswa Sarma ri community asakta khwaitina latlu ti panu mai lat azu sakani tuna FIR khautai hi kane Himanta Biswa Sarma ri community asakta attacks tuna
sakan metang BJP workers khani leaders nun rui Siva Sagar khau religious minorities asa khau attack su khau kan chwange mi ta Himanta Biswa Sarma rui tipa chwange tuna sakane Chief Minister Himanta Biswa Sarma rui gang rape patkan metang Mia community nun kai ivik sukhang sakan chwange Mia community hai Bengali lat sa mai Muslim mai nune tatkan megan khawni Assam Chief Minister rui goi zantu mai community nun ta Assam khaw lungma khang sakan mai ni na kan chwange Milung khau UOFA rui Tuesday nung tai President of India khani Assam Governor khau Sarma the Chief Minister bam korila kan demand sukan chwange mi tai Chief Minister Sarma rui communal khani unconstitutional sumailat asu sana state khawlat luti panu mailat bam asu sakan misang ruye Inbu na UOFA ri Supreme Court khangi che hi na Assam Chief Minister ru kau investigation tat kailau khang appeal sukanne Kolkata August 3 na tachat RG Kar Hospital Kolkata kau gang rape suna doctor ta sulaikan metang Indian Medical Association ru former RG Kar Hospital principal Sandeep Costa IMA membership kore suspend sukanthe Sandeep Gosai IMA Kolkata branch tong vice president suna phongbam chongi kumna RG Kar Hospital kau into meta thau sumak na sukan meta pianmak mai indaw na disciplinary committee re suspend sulaukan chongi Indian Medical Association National President Dr. RV Asokan re order tipatkan methilaina RG Kar Medical College Kani Hospital kau postgraduate resident doctor ta Sina Sukan mekhau IMA re Wednesday nungtai suo mochu sinthau na Sandeep Ghosh ta suspend suthi tana sakane inbu na Ghosh re mitong case kau hai lung launa tan mai mak mai jang re mitong action hai la tongi tana sakane kage nai me cham ti thai mai invitation guang puni mai August 3 na secure kum singnai na china padai pinai Khuang ru makhai kai megan kau Richikyu na kathum tak mai haipau jadonang that anniversary lekaryang naina haipau jadonang ton statue dedication program hai jadonang park Tamenglong headquarters kau daina langlo ba me mitong program kau hai Tamenglong gangjang kau ba mai CSO VACC CSET TCU TAT intellectual social leaders religious leaders kansu kanthau khani general public koi re kwang sui na gwang ka zawlana ti inthui ladiu khang organizing committee jathang re kabai pichonge by Convener Organizing Committee. Rai mai haipau jadonang football tournament final hai Duithalong Football Club le Unique Football Club Thursday nung kalan khongnai kai megan khau pelup ni. Tournament on closing ceremony khautai janghim long pan mai MLA 53 AC re chief case kani kacham thai faika kang mai CEO TADC re guest of honor sulaupuni tuna organizing committee re ti thai kane. Chamche insan mai ka hawe The Gaanphiu chamche nai gai long le ram gai long house area kau insan khang hawkers ka hawi thaukup mai zan diu mai nai thai The Gaanphiu office kau gong na ka chu lau nu we kum magi thai ka bang kau chilau mai number kau alam lau nu we 9612535794 The Gaanphiu DGM chamche subscribe sulauni mai hametai inquiry complaint sulauni mai goirui 9612535794 kau contact sulaupu o mai ka goi na king sui na king lau me khang ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel back to ne la mai thon riu dere asai king to cham hai khau ring nga lau the in chuan ding sung khwang ru na kanai me khai kai me gan roi king in sam da la kho thon ku the